Another malakan yam guasame kan asin content barwani lim guasame ka Nuer online TV channel. Ate kon ketibu kon keling guasame te sha gor te gor no banyo ayakel. Ler mishit na me malin kon mo guasame bana je ling guasame ne misha gor deng bol arrival. Gor je ka chang badek banje wikel. A very important, please you should pay attention. Wuda me jen wuda dana gor warga ke men ban right ku kwide. Bukon dialti bana kelinkel ka do badana en chiko ben kaja kan kono nyami jiram jidit guaseme ka no online TV channel gore jen wojin dere jowo me dere no anas ko ken bana jowo me bana jeling do badana en che warga che de gor kaje ko warga me very important goro de kono ding ka warga me raje long ka kwi great happen also de kon manan le hore de kono ding tin en go ngum shora lat ki ngum le roda mo ka jen le rame de calling ka do badan en che de gor ke je ko jen che gor lo me de ling ne ideal okay ka tin kon lat ko rodien bana na me ban jiling kel te ga turum ba nyoka ye kel gwas me before kan kon network ko bia ko te ka ngech mrong ne me menen yen ma gwas me ni chere ke me pa final right this one adi yen gwata me panel la wecha de kula da gwasme bana manana cha gor gwasme beje gor kenya mono gor jeno deje kwenye kenya ka to kwani ko de yena kula ling ta dana chelat kije den yo jin bi sharu men gweji la jin bi la oling gwadana na cha gorten kenya biya kon ngajin wone ne en wude gwi kon mo gwasme ka jen tourne mene jen shwale deng bol arwai bol wujane nana ka joma cha kwen gwasme ka jan warga me mi benwa ka yekel cause de yente ka ngech ka mandana le rode an warga me menen kona meni warga mi cha gorajen ka kwi apenal bu kono kulingano ngum gore warga ka je ki do bodien chi menen yen mo ka apenal gwasme ni chana je kwen kel ko brand bu kula te ka ngech ka mandana cha gor shela de one ne ba kwen ga to kwan be kulinyo le die ka to nwere a genetic declaration of the Nuer Republic. His name is Deng Bolarable. He said, "Dear people of South Sudan and especially people of Upper Nile region, today, Wednesday, 8 October 2025, we, the son and daughter of Upper Nile region, moved by the worsening political situation in the Republic of South Sudan, and guided by our sense of duty and responsibility toward our people, we are hereby declaring the name of our new nation, the Nuer Republic. This declaration marks a new chapter in our struggle to advance justice, equality, and liberty for people Upper Nile region. Our objective is to pursue the unity of South Sudan on a new basis of confederation, or a unity grounded in the full implementation of the South Sudan National Dialogue Resolution. If that cannot be achieved, we shall seek total independence. We are now reaching out to political, army, and civilian society groups to form the Nuer Republic Provisional Government through the funding agreement among political, army, civil, and community organizations of Upper Nile region. Once established, the NRPG will announce its pre-transitional leadership, including the formation of the Nuer Republic Defense Forces. Jowling yen magwasme kajen wude me menen kontur na magwado mene jen charwach long ka ta dan en dong tungwane ke je re wucha kasa Sudan. So gore jen obiade kula ngaje no angume lade ka jen mishit na me chane ngaje no nene jen rami mo gor gor eno lade jen ba de which de je da ko cher lade de we de je da, but most important thing here mencha lade long can taken ka michikana form ku kon la right ko kideme michikana form jen a jeni a kel mutually the Nile Republic Provisional Government, no a shiraka party mi jini guyena key organization de kon lar no kune dial ko le jogone na ka panal joga gad dial kon in ka panal region and wo chinei michel nal chimu kon ling chali nal Republic Provisional Government chinei chak
Michal KNRPG. Jeni chine chak ko gore jen go de na de kamat. You know. Jeni chine ta danan te siyasa ke jete tere which ka South Sudan chine nen. Choje chui ke jia panal mostly. Jeni choje chui ke na chine nen ke kuje mo gone yo bne kapchong. Gone yo bne kapchong jen mi chak ne na makaja. Chine chol no ne. That's the reason why we declare the name of our new nation, Michal, the Nal Republic, NR. Ala gurgano apanal karwa dere chonkarwa de katagwi keneja gwasame. Kiman guje jagaja. You know, ko jenen en apanal chetelo cha tok cha jalelet telemo gwam lero de tin ko kuje moji kan larno ke cha larno tikan ka party mo ko linga tama aishal ka na Republic Provisional Government. Ko keni chetel duami mo mi ba mal ba je non kaja ajeni chol ne dial ko bine ne me ki ban jelat kel ko ne dial ko ntila ji apanal chol ngene dial se kula do ne na ajeni mu ne tuk realika okay but pre-transitional leadership and on ajeni batene ke Republic Defense Force bike din bukan ga chaka kwida ka apanal ajeni en mo bani kataran betege betene ka kwarke alo chere milad no de apanal de chon korwa de ko jena apanal jen godan cha ko yal cha captain no alo to kurtetin jen tadan la de jeje mugui kon apanal karwa de katadan gui kon ngwane ke je apanal terere ka of course ngai kon dial ti secretary no chimenen kon mo gwaseme cha apanal che jeda gor jeno baye konak ka medodien no ko antama ala ne dial chana chaga yare wichin binami cham ke kwaka panal kel lat apanal jen gwadan nen te korte kitin jen ma chalat gwas melong of course chunga ka tuok chunga ka do badan dong de na de ken let ke je de na de ken te kamal ke je de wijdar te kamal ke je but problem jene kum marai ke kir mayadi da wacha na cheka par you know ajen malat ken ajen wo biken apanal biken moch ke kuma de gola no ken na me a struggle dana chine nen god mi cha tok cha jeletin tele justice tele equality tele liberty ken dial ko ne ka apanal region ajin Nuer ajin jang ajin tat ajin apanal cha ko gwa kore ko cha na cha chondien cha jeling ken objective den obi can South Sudan but a unity. I can go gonna but a confederation. One mimbo bimedial becan tinchuka becan kalatin. Gurgano but a one medial book are writing South Sudan National Dialogue Resolution. Go right now, South Sudan tele China right. Michinugi and a telemichal car right. Chide right dong a brand be jogono, Nemanich a jagan and a charge abuno be a kumakir. So na many one thing muku South Sudan kuje destroy ki yareja. Again menen yen rudi shalka me dengbol arrival and o lada jen wonene and will be malba ben rewika South Sudan go to jen de na they can right ki they can takel but and most they call our shirika party micha chakala jen you know chineting one chikata against je gwadana share gorton especially ko la jang lat ken no mlede me wude me shabo gwasde na mo michiro la lat ki mila ro tem right na right corner you know so de kono ngaji nona ala na tina chuch kodi cha na cha ka pair mi yen guyene so kuje moni rama ja gurno adobo de mal dere ben kaje mal dere benedi ka kor gwadi dan chineti wan chi right ka pimen shal ke ki de kon sholono roll not ne to wan ken logo no dong de je form kodi ikene me jega but jin mishi which micha ken cha ye lus cha ye nung cha tok cha je let godde tel mo gam le rode ngum de yene lel ya runde goro bi arun mat dio je de rudun mat so kujamo ne to wan gor kan wan mal derben ko on tama jojo no ne dial no gor kan bi kan nat bi ken ka yar ki bi ken ne dial bi ken kan ka kuiko bi ken kule benefit katin dial lat karodian so na me dio je chechong jino binara be benefit ni jin kuradien kul to chu ki radien kul chu jino chamiti dial kon chami dar kul gwade we mean that and godan shu natin ya panal ka kujamo a panal gor ka jen wojen der dil chon korwada ka jodan chelat gwasamene
kono me jen apanal mugui kono mene la na republic pa kwala pa chakane jen wudo ku kwala right kidem no chude me che nyodo gwanu jen badil chong la ramadan en goro de so dan de te kamat ko mi che keno chinaro tel mu gwam lat ke jen what the reason mi chinarin mat you know che kula nang ka ji apanal karodien ko ji apanal ken ko tin chuch kiten gorken go dong de yar special ngai ko apanal tel development militant chaude me chaje ni right now lo ko jode no mi che dor shelar cha gor you know ko te mi ji yen gu tin kon to re wi ka so sudan mi che kon we gu kon ka ta dan dong de na de karodi roi ke je ke de na de kan te chunga je bi adin ngai no de cha na cha kam chung ken mi chi wuri de no dong shi lar no kir mi yadin mele de mi jek you know bine di albu ben koro ba gu no jini jira mi jek jen ko lara deng bola roi bola no ne mit dong de ne di alder ne tin dorin de ken roi you know ko ze jen do dan bit do to ga je mi ja kana cha ne ko ken cha lut de ne te resource ne ken ga cham de fo dem chal central government de je pala la kum kir mi yade de kan ten wini mi ka juba de ne ko nan te ka dor ken de ko ri roi ko jen ta dan to okay let's say people of Bargazal can ji Equatorial region they can man gor kan de kan o jigala ken you know ko mitiken ka kwa ken de kan ko cham ko tanin chi ji apanal so apanal karwade jen do badana ken ne te kondong do den mat right now ko jodan lat ko gwatmen ban mo ben go kon ne content shal ken wari den do dan kep ko kon ko rol na ngai kon doran wen dien we dana de kon doran de kon right je we all know that but problem dan atel mat ke man dong de ko ran kule kep ke je ko na mitel ka mada tel mlat wo ajen mu ku yen gudum la nen tam ko le struggle gore jeno de joro de jeling de mandana la de jeling ko de ne ideal de ran de chon de jangat of course ngai kono longan wo do ran te kare ring ne tungwa neme me prol nat you know dong shi de guje gwa be jako be la clear gwa den okay neme me prol nat so me prol nat mi chu guje je kata dan en lede ke je de kono jiga nodi de kono jiga no jen cha doran ke liu no cha jogol ala de kon wi konde kon ke guch rolan kono chal ke nuare de kon wi gwadme to kon ke western nuer ala doran jen omlandan to kon ke fanga to kon ke low nuer to kon ke eastern jikai nuer ala got nasrten to my wutin tigatin ba amani lungishuk to ulang terede so en me nen jene me me doaran kono chwal nuare so malar ke jeno de na de ke chongche me che kono gwini wal ne wan chi right ne longa no nuare en ngum shikan tega mat keje ko de ro ala dire me de kap chong de na de ren ma de na chong la na ban ngai kon diale sha yen no nuare mi ko right kon ko nuare de ka ru roi ki de ke chong ko ro dien cha bu no why ngum cha no keje ngum cha gor ke jeno de no da ro da right karwade what's the reason you know there are the tijeno okay mun lo ke jeno brand be chong karwade you know what is this way dan nan yam ke jeno cha na cha kale jako big dong ba je kam chondu cha la gor no ba kami so chondu mi cha kami do ba de rutina so dio jeno de ran da ro gujeno okay en ko cha ni gla ke cha loga so bedil chongu be chonkor wada so na me menen jena me ke jen me be me de kono jek en wodi to kon ke witung wan mayom rup kona gwit koch be gwad me kam chal ke mayandit wo kon ka panyejar ayut fangak no ken witin ko ken konen kono gwad mene you know mugi kon mayom doran koja doran mayandi de doran lera doran panyejar doran ayut doran fangak doran gwit doran Nirola doran, Urora doran, Akoba doran, Ulanga doran, Nasara doran, Maiwuda doran, Lungishuka doran, a winner commercial kame Nuerzun roll Ethiopia. I can go the alnen kongati kador kon were. The decon rangajino kon to kongu to konka which did a me doran. But Chikoran ngajino kon native montedong de dorin dekanangat. So whenever we talk about this, la take an 8 kwaje look near keje,
nyer ka mandan de ben look idea me dong let's say dong idea dong be karam kel ramo baje nyer no jin chi de ben yal kana mo chi na chi kada but gwan mi chuyen what is the option what kind of option do you have mi chi dong de chong ka ta dan de chong ji karwado so ti akan wi kon chalen well so me bana gwechen ber bu kon del ngaje no kon to kon ke ching to kon ke wi te de koran kep en mare long ka jen garpai kon jore lingwase me en o che gorno biya panal ba chon karwade you know gwai che je kos e char ba kaje e char me be kaje an char mom je charo so che guje no da na der ka ken so jo me der gwan o de konling ko che goro bna de ka ken ka jen mission mo gwai ban o de ne support de ne chong kamanan lade jen che mi je che gor no ko jen o de na de ken chong kel de go de ka lat special kon no kon mal ci kon mi je kon gor deng bol arrival rami mo mi no go de nas de kan chenkel de mal der ten jen che mi je che jenen what I want you guys to learn from this video lan talk mi shu na chana talk chana jalat ano lar jeno de no de chon ko rodien chi problem ano lar ke jeno de jang de chon ko rodien chi problem ko ne ran te ke dore en ran te ke chiende ka ti ke resource nu ko cha je de men intimidate rada dien be jogno jin en nak doru no aki ber dora ka jini ti ke doru mi de yale ka jen do ba dan teten so mala ti ke jeno apnal gwado me be chon ko wade e choice ka gwande tirmi shiane nan ka choice ka kon bo mi chana jigno shui kon why not de ne ram chon ka chongde so ne me e opinion ka je ka deng bol arrival chimichiaturi yanen gwasmo jo me gor jeno de je nywaka yakel ne bananyo je kala radien please gor jeno bia deng bol arrival bia tin la gor bia ka je social media de chedu ne ja gor deng bol arrai chitemen cha ngade cha cher yakel gwal be nyom cher yakel shude ko dong de yene je ko bia tin konde la gor gwado me bia ko ngaje no ko nguni you know shude jene me deng bol arrival bia je ka Facebook kan tin diala kon la gore ka kwi mal ka kan ta dan dong de na de kon nyam ko of course rami mo me laptop by the way la nyir na chiang che tam nyir ka je jang ka ta dan la janken ta dan la mal la ra jen wo na ta kamal taram lug mal e beren wo no kamal me lug nwere karwade o jin negne ka kontron la ne no mal la ten ka lu ka je jen ta dan de ten so wuda me chale deng bol array bolane chale de lonko dong de mal de ten right now nyer ke je ka do badana la gore ke je ke man do badana la mal la ja gor jeno der ten ajen men yen men tam che joben ke bonda mo dien ki party de mi chala ro shwali nal republic provisional government NRPG no jene o gone no bine beteke deini beteke ne to gor ke je beteke community organization rewika panal special panal jen ko focus ka panal chimishanen kame bwadamo so ajen jodan gore no de nyoga yekel please nyoga ne ko ken ka chuje poro jeno jin bi channel bi je support bi subscribe ko mite ka michi bre gwadame ba chwa mala chube gwada dan en payelare ku subscribe ko jen do dan bi channel bi support ke je bana je kalerin content be please chuje poro jeno jin ba bi nyoane de ko ken char belam ne ja gore pin gwasmo gwayen wo de ne rodier wa de ne chonko chongden der gwano de no de ka rolnat der gwano de na republic der exist abla pad ke bon me ba dialo ke baroj ba jalat ke tinchir me jalara ne dengbo la roibol ke gujede charu mendien of course mu win mu gwa chi wicha take a pantungwan but we la take a pant ne tungwan gwada dana chi chiang che bej gwada dana cha na cha ga nyun mandanan gwa ndong de tik den daw nyam je especially apanal cha jik alla war zone gwan manakan wertin liu ne tungwan liu gatin you know which is very wrong she chong ne dial perken china chicken de chuch you know ka kanana so de gwin dubrin konde na nyam ko je jo me gorjen o de yena link do badan en chebre ke je jin me jira mi jidit gwasame ka no online tv channel bi ngaje no ne an wala chang wal ka pai wal ron kin dangro de dich bi rointin konte lat ko en gwado bi ka linkin ko gor kon longo no banti dial kon to bana ka ngaj re do aran kon e kon chalan wari emene re wik ka so sudan en gwado na ten gor kon mal ci kon ti jek ci kon ko gor kon mal so jo me mu gor no de nyaka yekel please nyaka kaner ko ken gore wudanda na chalar ye gwado me ko bi roin ga bi na ling deng bol arrival ko la roin ti ko la ka gor ka ki mal ka ki mat ka tel ram lo kon mi ram lad mal ka lad mat banan nyaka je baram ku no no wore kan na ka ki na we jek
no chi kon bi chon ka ramishir na mo jen jo dana gore de nyoka kon kel en biate kamal bye bye